Thirikari ya Nyandarua yugite arimi matura-ini matikoretwo na githomo gia kuigana kegie njira njega cia urimi. Akiaria hindi ya icera ria kimigunda-ini itiganite mwena wa Ndaragwa, Minister wa urimi Francis Mirengo ni ahinyiriirie arimi gwikirira uhandi wa irio iria cikuraga na ihenya na ifataraga mbura nini gukura. County government ya Nyandarua turia His Excellency our governor augire ni arenda kupatina na andu aria mangitu support nigetha tucenjie uria arimi aitu marimaga na njira imwe ni gutuma urimi witu kana urimi wa arimi aitu wambiririe kurehe value. Athomi megi urimi maugite kaunti ino nigumirwo ni thina wa ukuria wa irio citari na uguni miri-ini thengia wayo gukorwo igikuria irio itiganite kwa wingi undu uria ucungiriirie mirimu itiganite iria yumanaga na mirire mioru. Solution ya Ndaragwa is poultry and something else in crop uhoro wa pomegranate. Miario yake ni anyitetwo mbaru ni munini wa muikariri giti wa gikundi giki Juan Echanov uria ugite he bata kunyitirira arimi anini aria maingiriire urimi wa irio cina uguni mwiri-ini ta urithia wa nguku cia matumbi o ndumwe na matunda. To promote a better life for the small scale farmers, which are also good for the market and they are good for the whole of the society. How the promotion of healthy value chains like eggs, like pomegranate. Daniel wa Bogo murimi wa nguku na matunda ni ahinyiriirie arimi aingi kuingirira urimi uyu niguo guteithiriria thirikari kuhurana na ng'aragu wa matunda na kumathomithia horo wa nguku na project ici ciere cira address kana cirageria kurwa na horo cio ugaruku wa riera na ni cirarehe horo wa irio njega tondu itumbi na itunda ni ikorwo iri irio njega. Kioneki gitu kinene biu ni kurima hamwe na arimi na makiria muno arimi aria nini na nigetha tumonie murimire ungi tiga uria tu akurima horo wa mbembe na mboco. Handu-ini ha Kameme TV Rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi.